पावसाच्या दिसांनी डेंग्यू चिकनगुनिया सारखी हेर दुयेंसां जावची न्हय ताका लागून घरा लागसार वा हेर सुवातेर उदक सांठोवन दवरचें न्हय अशें आवाहन UHC पणजी भलायकी अधिकारी डॉक्टर विद्या परब हांणी राष्ट्रीय डेंग्यू दिसा केलां। जळारी पैदास जावपा खातीर फकत हळशिकावण्या उदकाची गरज नासता। टायर, बालदी वा हेर आयदनांत एकठांय केल्लें निवळ उदक लेगीत जळारांचें प्रजनन केंद्र जावपाक शकता। देखून आपल्या घरा भोंवतणी नितळसाण दवरपाचो सल्लो भलायकी खात्यान दिला। Colleges in the Panjim area, but my special appeal, and I would like to thank the media. They have been very important partners in this activity because कितें आसा धाकट्या हॉलान मिटींग गेले उलयले आनी गेले पण ते खूबशे लोकांक पावंक शकता because of the media through their channels, through the print and cable channels, they are YouTube and all, they have been reaching it. So thanks to them for their continuous support in this campaign. And I feel that if you all resolve today that 16th May, I mean, Zamlele asa, 30th is State Food Day. So, as a state, let us, get a good certificate, so to say, that we also can be dengue free, or we have a good anti-dengue or dengue control campaign. Let that message go to the tourists. And finally, I feel that we have to, approach tourism department. कित्याक आसा आज पयला खूबशे फ्लॅट A, B म्हणून register जाल्ले आसा. So they are giving these flats or bungalows to the tourists. Okay, so they booking करता, they spend some time, they go. So थंय ते फ्लॅटान कितें जाता कोणाक खबर ना. So if we can get a list from the tourism department, थोडे तरी आमी फ्लॅटां आनी which are registered with them, we can approach because today the situation आमी म्हणटा गोवा is a small state पण आमी पळयता resident population जर 18 लाख आसा गोंयान 1,10,00,000 टुरिस्ट येयले 2025. So you just imagine the entire discussion is starting to change. परत आमी जे उलयता tourists will be a very important component in our control program. At least word of mouth, and they will go back to their state. They control dengue. We should say thanks to Goa that they have taken a good message. Mosquito of dengue, like Aedes mosquito, those specially breeds in cool places, little water, like flower pots, like any stagnant water. Means in a like आता म्हणजे picture एक photo show केलो of that coconut. आमचे म्हणजे हांव बिफोर कमिंग टू द अर्बन हेल्थ सेंटर आय एम एट चिंबेल आणि चिंबेल आमी जो प्रॉब्लेम फेस करताले इन दॅट GMC सराउंडिंग ऑफ दॅट कोकोनट एवरी टाइम ते कितें करताले आमी जेन्ना अशे सगळ्यांक नोटिसीस काडले अराउंड दॅट GMC हॉस्पिटला कडल्यान भायल्यान जे घेवन बसता सो तेंच्यांनी ते जे वेंडर्स आशिल्ले पळय लोकल वेंडर्स तेंच्यांनी कितें केलें की आमची नोटीसी येतकीच सगळे ते उखलिले आणि व्हरून आपल्या घराकडे व्हरून डंप केले इन द कुडका आणि दॅट सराउंडिंग एरिया. अशें जालें की GMC कडे सगळे ओके जाले आणि तेंच्या घराकडे मागीर मॉस्किटो ब्रिडिंग जाले आणि थंय स्प्रेड जाले. सो बेसिकली आमचे इंटेंशन अशें आशिल्लें की ती एरिया क्लीन करपाचें.